where love shines through your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, you are heaven to me. Bella, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Oy, maluwin tutaw milaro ko na ako kumusabi ito ni Inmetel program ra TMC. Kaya el-alsil siya kistrang mama ala PPUC, kita update kita legal to ko ra dengil. Maulio ra dengil na may dalilol mulbuy loran extra bulo law. Mga tiragal okay ka talblar el-alsil sa Anthony Rudimch, ma Torual Gibbons. Ma guring ang sulit terul masuil ko spare mamon share information ba belaw. Bay do mo makmua olgyong mo do sila gora Anthony malo mo le e share ado algoria question na akti jump right in. Olgyong lang. Takam so mam sulay nga lo bang ray dumor tel te alal me magyuk update. Alastra nga kamat Torual ko kom PPUC silme ko korame o to da sub lo gel legal tel project tergid tel grid upgrade asera Valentine's Day ruk milat se ruk nomre ruk Valentine's Day mahuk kimera ruk selwigra senior citizens mun like ko agil te alme ko isra atro ko gising dana mo girel gel salas ta gime gul is kum sawrede de lang amla mo pokor dal ngara 80% el asil sel tanga el talk show en lamo over 90% rawra na mo mre mun solo is kum sing eidel over email dar tel dengi basira habla de install roguy ايضا قال ريورا سبستيشن رسل مالك البار بلانت مسل قوكساي سبستيشن ايجي ما امريك ما لهم مراي لا تيستينغ اللي تارجت دي السلا ماندرا جون اني انا امريك اوريور اقوت لاست الباور اوتيج الجريت البروجكت تارجت انغرا جون 8 من سيدا غورا كالندر الدوبان مرا ريليد وال دوم تيدل تيال مال اوي ما مال تيدل تيال مال لو رنا سولير ادرا patient understanding التير ما patients لين example اتيدا Sunday الام غنيا outage الام announcement متو Sunday غنيا مقتل وان power outage es el power outage amorira tele area ra ngar mile mobdula keri ceiling garden ding so kadi muta di momgat so kadi smodi el ang lesel tibal mo mga la umso des el power outage el tibal mo regal na momre Because segel blam umre gal Sunday dem lanya power outage rangar amay dem lanya change over rural the rule. Halbak mre so dis ngara change over. Mlamo so edel isolate sel rural botoruni. So example al meral mel Sunday ya power outage el morning rangar amay amal di 9 o'clock el mo 9 dori. And then in morning sel kamang al power outage sel bitala KD Ceiling Garden esida 9 dori el mo email clock. El mlamo so edel البايباس رجعي اوكي من سيدا قام بريمو توبا دا اوفيشال سو نورو كوم ديب كوديرات نورو يا وريسترا سو مورنيا اوفيشال سو del moto da la الامو الالسيل سين توب الانونسمنت كده لا ساندي man ay uling ngai gal pato power outage ang aringi ya obrele del ang do mo do ni sing change over
So ela change over ngal besel sengal te installer ngi ang nganigel basol bol nganya basyo le existing al senga mo mga sangaringi orong mo nga kanakil mo overlap. So gel besel sengal tengi basira ang nganya role le ngal besel sengal mararingi di selo router ngi nganya ku existing al tengi basira do orse or existing al sengal ngaringi ma related lang ang mukodi ng kal existing al seng mung sebe el ngung gayda existing al seng al ngul mo rapital rai or kung ngul lot tengali manggal be esel seng as el dir mortal rutri sida ulo ngani gayda power outage ay gam na mo mere kal builing di ma kal sal maktagut maling kadam na rababal daw el dakal sal alik saksikta seng aringi e dire kal gel ku pasyo do blarinya di na kal batoka okya kal el albla be sisro or yor ul batoka power outage leng batoka live al seng al ngabitarin sida related lang ul do mal di ngateng e mal di Walang itra atrabalo sa mal dimdel atal buil mong medalam lamit ida urol ma amrikh esel bo mrek misal mo mal aswari gigid tlung wala dem gil bledo sadra wala tel project ida project ul mura last year January e margila di erul rag mo mrek mo ulto mal ore al journal finish last term ngatiang wasing ay ge mal diesel sing kaywa ang rak sira babal ganik tegal tablon maklol why sigil transmission line el asir mo mga blue alert ya blue na dingi basira malutokol kara bla tu geri dingi ay ge como moldak makal moldak kung utyan nga riol mostel bes dingi basira en ubta bebi regal dingi basira lang el ngani se dimla dingi basira kami om kador regal bes ay ga si edel share dingi basira dala amok te karkida akmalwa ndakle lang di ko gera ni future lam amok te karkida so modegi basira pital real mapital mong ay gel bomesel single ku cross rail lagi kita in the future asal mo malas mrulia ngal install nga shabal ma di transmission la distribution line ngi gel single ngi dol top dagin maraw okya sedek install nga shabal msakut mo rela PPUC ra tarak lobsi la sed install namanya pa sa dingi basira la sala ngamda el time at PPUC sum install pa sa distribution line ya mo sedek mulu kay gel single may mul ra rail mandi sed dakal part tel project hindi la mokta ulum sa tagbol tabalong ngai gel manya garmam el mortal contract ngal designer tel project tel shawat mus da ka bay di munga installer ngi rawan el dengi basira ngak mus au mo kantil tilang adibol imo dengi basira tool seng madim tamal ang kay imo dengi basira ing magim ta dengi ko maulong mo tabalong man nganya seseng layol to nganya matamal ing di sa ila dengi malmol mo kukpita yabol imo dengi basira mading nganya tamal tiang madal hindi am dur tim design am sisi dengi basira da gel dengi basira tire lang ngam sisi hindi mesal eskrngiling insulated seldo makal rabul order ng mal kadira umil bulul dengi basira city dah mara akto da mer mamal aswar sa what is this nganya betul kar amla mo telal rakal sa tom kala to mesel amla mo ding el asrar mo sirbab atap side ay gil mahonganin na rin ay gil ogim mo kul baral ngamo dia but because kada develop kada tilok hindi ungil kada tilok hindi siya mal ko expose man bagay dabluan hindi kamsula ra ungil information eka kuk nga rin sulam aktimo at gel bring up antini muling beto ka yung ko monitor of course sa Facebook page ma'am customer services sa Blool Mala mon daling adra rugi related al mortgage project ako tel ko ra kaman el monda si blal bakla antini ko sing ada de ko sa tiang mo men ro ingara man namo lang ma mertial ko dala dingim seguido ngara June 8 teng hopefully kada na mo complete yes complete ending of course kita belmol magigid related al maintain operated tel kaya mong hindi ka local mo niya maybe as scheduled hindi related in relation mortal project sa June 8 diri kal tablo all bring up okay kal gila silboring gagid ko tala denging even though silgim announce ko sang gagid al basyo or gagid al area mo man hindi tani yar ko ngara de kal ngara gel area gible miguel mo experience sel ko radi sel di kadebel ko dala denging maybe sila 10 5 second se ul mong mo ay sel ito wada tamo switch ay galan igam se one control the outage tadi mo dir el mute on ringing se intentionally tong quadring
in order way lu kan tin wa isolate tabe bir area mangarang gira de wa do liu la sa do liu dang kal ngal men tiang ni au mangani sei brief la ya berani dia gira ngani ya sel YC do control la oris dia gira ngani ya tamal blai ma liu ngarang dia wa omo godi la switch ra adang game loop til on dia gira ngani ya tamal dia ga fluctuate tangara YC on and off YC was supposed to yagi do kala mo fluctuation mo mem adang game ngara yagi dia lungil ling ngani ya surge or man mori or voltage mangarang matamal laklal legal aigal blind sergit mangarang adia ngani ya demand ring ngala dengil hospital ya mar club ko tol ge de mo mas kum dia kada satisfying breakdown nak bunga clearing matamal laklal so dia kita soal adam merse maybe el continue Uksila kami update tigere la project oh balik buat klik jam so kita tiap project tadi kita ayay del over ay miltar tel dengi basira ma bes transmission line ma upgrade ra koksai substation mamakal substation nganya mutul one ra part tel uro la bes smoothie ora idu sel rere del nguk ngara irai substation sel moral betula telerar o lo ngara ka KCM sel tuak mga nga KCM ngara ba ada ka mesa ngara ra CMS ito lo ngita sa muslim upgrade tiang le transformer sem dire man matong. So, existing a transformer say le 10 megawatt. Ingo util project tumla ko niya sabal mo install ra 15. Misa do say 15 megawatt mo sa LCD del imo transform. Skid el transformer nga mo sa ito taka mutul botokol so bay maptokol talong okra sa blue ray. O mas sel over el wise kam mak musing sel upgrader say mo sa ito install additional 7,500 al blay or okya el mora blue ray. So sida one part to see the lurior. Gayda, di seguida lurior, seguida la momregara next year at January. Dito ka na ito ka di 300? Oy, mong di seguida ako mo dito na lurior mga. Di seguida lurior, say awal tibol liliak lang gal transmission line, momregara June, gukti seguida la IRI substation na. Ado mes. Natel do orbitara NDPP. Set temporary substation. In order gidel mo replace el transformer en gido gusto din la IRI substation tiaga de mo dira den giringi mang sa shaba al mek muste dak sa amal momrut telurior ala kal bogodi tiang la offer yung magtel en ma den gira irai e ma den gira gale wangar amay ma ngayasal ma ngarmit mang ang no agreement yet mas mada PPUC amosigi ya out e makadurura temporary substation misay den do mesing do rabita NDPP matrubal atulong la trubal yung NDPP sila dos pering elang omgar dara hafra orior omgar dara ira rogir and then it still channel stable mer ngai del PS substation e gida mo modir te gida temporary e malmol no space esel do rangat pa sila ko omgar dara babal dahab okay sila gida amom rachun sila sil parte tiang sel close ko rang arbitara why say okay mgira dik medo ko complete tiang project Oy, nam aswartar ay tila ating iba siya singal na install na madi mukutmok lagi del change over del atalboy. Hindi kung dasul wasing to ko na dengi improve del mal last 3 years en kada na upgrade dengi adi mondar nga ka ma dia ka bilang kaltang to ko ara dengi maral mendi kung dia kal decision ko mi dia kal ibilom da sa kada do last time Abay, ela tara question sendir ke sebab hara ondia question ang suggestion or bebirar dir ke sebab hara den girtira state Harara state ela vital di imol state real of course باليوم غير راسيل حراره state office ma ya guk tuber balda bendital ngarar el anga sigida wa ya provider side services mer mam ngari sigida ko understanding mam tigas il galet trago north se dia decision ko min decision retir let's state decide ra sige mo why say mal sabel mal as long as ngari means retir ngari suffertirs il guk brutal extraction counter retir adra blurir mo kada hara rengir gidra igel ela ngarar ela sel melar adu ngara wa long oh really di man mo bil mo per why say kudo online marmora state why say ma bol adital degal sabel sayid el degal sil venda gal togel sayid el morior ring
di ka regular bilas ilman hana. Token na Online, yeah. token na di at may office Oy. Sa office or online. or online. Okay. Yeah, jali project ran nga mura. Oy. To ko raral mamandire kal ko ramal. Oy. Jaka I guess tida ta level me update tan. So lo ay sir ora yedum kuse. Oy kada mal kane mention ako karala dengi maral mereng ko tagi mo sa tingi elang. Hindi so lo asum singani gal urior doru lo mak PS retial system regid. Algo tiakal salvo impact ratora tarif. Sector waisak no kung singogi wa gal grant. So dadigam lo mregal smodi tial grant tiamle bakor nga 17 million. Nara government shabal mergid el biada sa nangira. Sera September 2022. Iti dam amre ka urior. El al sil sera 1 o'clock. Kita malang tangan takal sa lidal ada shabal. El damut el mosan PSL grant. I think andri ka ngara 15 mo 17 million. Lo como support mo PS sa system rigid raral. Mga el al sil sera 1 o'clock ang mornya asaying ceremony ra embassy ra shabal. El mosan na grant el mo PS sa pegel baby ra ba. Ra sa urior dimna ka cover sa 2016 mo 2018. Mang tianga selgi bam sani mo to da press release ra PPUC ma to press release sa embassy ra masel to den sigdal forward ngin ma Mga kakam ko di upgrade ra ibra. Ngara dimla ka dro. Okay, so la dimna kal cover da mayuns mga rakabsang dimna kal cover da balura ira rokir dimna kal cover ang amay yubugol ng arbot ngarayas ngarmith ay da dimna kal cover at yang amlanya uriorngi mo igid amli ka so amli ongti dal masabay lang kung sing mali ungila urior ni gat mo sira last legida before sel lope pa let's say madala KR sel ma lope usay eng madaral mertiang al odwel mga mala al mungul kawat I understand that. ever since yourself al rexim lamo sa edel isolate ali wa click tal blame at ngaro isolated ang ari ang arse may di offering ko ngaro ang role. madam le shele gidel ko kora That's a good news. asubule del mo asaba like mo say you know mal wil tal urior ral mela system rabela mal muut me muto ngos ko mamra part 2 matay del ko ngem al 1 o'clock wala ang hindi ka mo mal nganyo ko umsubel gilt makling gel contract angel consultant lumga PPUC noter ka klise gal email tanggal to spell surbaral ma iray ma orior yagot el klol ral ma mukem terni angel tanggal ngar ko so lengi del tanggal ngar ko so lengi oparal mel mora bokor del opera 50% tial el baluro orior So oban mertiang. ngobal mertiang o ma Ngarbeed mo ngarbeed mamdalai mal semal klol surbering museng gadan ma kot release el ral mertiang mo moya gari o say mga army doctor klo mangulgi uset ak musa okay ngari legal areal malaral mga kaswal dira ka replace manguntam lo mes rangar bot ngar amay matalai may I think yabugol mga army magigid amo part of the project Meray kan klol maklol tanggal or ngoro at that time including ourselves el ngarang malal ya before ngamalal mga malaral mga kaswal umo mitutar el meter tiang di adla mo sa lilyak lel tanggal ma di surra mukti nga malal surra port subagal hotel ilangar ka sola ilangar el melakti ilangar pa pressure ang ara kapsang adim na tay ang ari taklol tanggal. Alright, migida to ko raral mo kada. bukanya maral melurior To ko sur. bes nga isel bukka kita maral nga bidr gid maral el time el momngat mo korsel el bombram da CIP manggel bay bra mina to basi ma iganik tra super mo sa el mga kliya ngalang ka already nga nyaba bari tel nga bitara siksya di di mingi sel bomba si IP mo mare mela sel bida close ra May 26 musel close adamral kamal di orin at musing mail ngil bidders ilang nga for bidders el kuramle express interest Australia New Zealand I think may one kwam kado hope mustigil ka bid ra adal may bid mayor adal sa low spare term sil May 26 sa klamngatela order do mesi mo ngara 12 to 15 months. So next year mo break tayo ko mo busy. Ang ara mo yung overflow interior abli laulita. Misil bitara palawar. Oy. Ilagang nasol. Dira ka solve like the mere cell bombra si ay pil mo maray mo sa dan magara clean kal bombra. Isil ngara yo ra parang amay. Parang
Alis el bomba ng arteriyo para ngaramay. Dia lagi legal migrar el bomba al legal. Hanga que dire el issue gira del mo address ang natatat. Even though address Ela kan tingin mo trame. Gal main matkal close influence. Hindi gagi mo mura gal hanga dire mal close to tell lang mal mato. Sel ball overwhelming either in shutdown. Kaya okla mal. Oisay. Miguel el brother nga hera sel madala blida man neda mera yebukon. Seryora. Tagid el. Okay, at least kadam la mo. Kadam la tikir ka ramen hindi ba el kuy kay gidel. Matan table kami ngoy nga. Kada mo mereka ka rogoy akmon agimon mate di ka po. Ya mo mereka tumutan mati MC lo bende. Mesmo di. O MC el cash pa di sila ta 15 months mo mereka masum mo bidre el 26 sila junior the award tangi en din sila third quarter, fourth quarter next year at the moment. Ya, igel check project the Senra grant tra el alsils. Lasa the Senra grant tib dool nga niya nga pukor nga 6 to 8 months. El ruk mo niya design or sel mal mo mga raklungila habay mga rangal mo regal. Sa maxel design enyam uri niya abid lo sir contractor shabal mo murus sel babraran. Masel sel gal tabolendre el alraga the bid en el amo wala next year. Mang daka uri raran mo mo gukti mo to a design. Oh, mara bidding mara. Why say? Kami to por sewer. El anteral va a ser blue oro radical connected marsur. Madingel was it tiario kama marogi radical connected. Ay nga na ako ra plan sel giris. Ling betul ada kiri aigal. I would say di ngara mostly ngai gid mal low light aigal. Espera bom. Gadel mom sumun sa connected ti mo spea bom bel guktil tang taterung okyagen ngla pa yung kumring la arado bodo install rabon bel amal mo brada arala suwer mortir. So hopefully sel karada del time bodo bada address ay gid el magigre el bomba nga sel legal hang. Instead el come up with a design instead el guk agel guk pa el blay malibang pa el ngral drong okom la mo instead el design system magigid rogul aga mo data gid rogul pa el drong okom marang mom belongas ertel tel close system yung dispose. Kami to por solar. Oy. Ya kuno na singara mathematics kuno mang di betra mereder bela rogo solar. A solar ang ngaram level gul kuno balme. Oy. Ngaram lang o suwir dagit. Oy. Mangara liability ni. Oy. Le silgoram le idea behind the whole project kasi moy yasuak lang arigi. El andi kali yasuak lang arigi. Ako ngoy news ra eli data o isir wa sabelo di mklol ada adri. I see. Am kala ada fortunately bes ul dirki. Di tial drain ra brain not because hindi ka job, but because ang expensive life for Bela. Maria, friend na nga la Shabal, was Bela ukta ka Shabal at this time. Masing ngarang musugir gid ngarang ilsik-siktir gid. Tial to. Laguren sa aldado amra na drone la Australia ba. Oy, pero sa press release ra. Governmental gid la another loan, another what. Okay. La di kam ga all taw desul gid terul gid la. Dilungi le bro idun daksal man mo ko makay. Hindi mo ko kasi generalize at ko lang. Ako maka mo lang adro mura. Oy, hali ko ay so oy gida amran le mokte kar gida sa botol taw tel ko tel. Daksal sa legal mi karel solar. Yung sa tel close. Ya close to orangat pa. Why say? Malanga sa do ali talurior sa February 2019 en lobby. Lem mokte kar gida mo ngwa belal from gida al amni ngara 2% and 3% ta aktung la solar system regit e gire de loban mo 20% tra year 2020 me gide lo mo 45% tra el alra so amle mokte gari dak muse tia dia ka adura sa PPUC el angalo tautra waklungel telurior e zamla tra el lo de uspe a rooftop solar di rooftop solar mo 2010 ala qalwin e 2010 el mo 2019 sa 9 years e di mle 0% eding mas mo 2% malaka alaka klol rotherly hindi ako teoria igal yakso oh exactly maakusa kami bay da ngutial ngaral yung sangar adal mudul bruni mudul tabadi abil amle moktegar kida amle moktegar selbi da qoto to wadiq muse qongoy gamam from 2% ngul mo 45
di sila gimo to di selbit ato to bada bit yung mamlo klo response ar takal rogul bit ortin bidar muse tial teutul mo 45 ba mal klo at ka do dangalia da do dangla do longalil may gimo ngit muse medi daralil mo 20 enge mo ngi kuk desa sung wangara system mo kami wangara kuk kora behavior ngi wangara kser ngi udo mas kuk mga 20 mora 45 okay mang damle agree say okay damle reduce ra bit muse di mo kama mo 20 okay melasira darali say mle kita mle muse ngara ngil klungela solar mo spering kita sira 2019 ing tilob da report mle ogiwa grant muse elabelaw ngamo wangara dengiringira 2025 ngamo wangara dengiringira 2030 ngmulto dia forecast mo 2040 malas ngogi usigi dal forecast dak mus okay kamil bid tal solar or mula solar kamil tidal forecast mo tutik tayo okay musigi dal amle design edim na kado ngi polto siya ako ngamot mo to ko may gel rogul forecast dimlo dia anay oy ding damla bid zamla accept rabi mong tigda project na start so like gid el timing I think ngara se klungela solar lot to bodi ngel ngara bubble tab ngara 52% or say sige da those pairing ngogi usel 52% before gid amara ora latril el masila dengi la mo bekkel sil sa dam qodira imo melang bekkel sil sa ngara 8 o'clock al mabdula aim clock ida dir la tablol المسيل إلا أمون دار تيان سيد دي تال 52% تاس إذا المو بيغوص لو أو سبلا دينجي كده من الرواب إن I think التوريست الآن مدي نعرف 50% أبلا ده بيقابلني إن غنيا 48% ترسل دينجي دي خدمو دي سيدا حرارني so نجي ويجي الإيشو يا تل project ربا بالضبط تابل الفند ترنيا government أستراليا قدورنا سولي اللي I think say over 60% are still without Australia, over 80% without Australia, ya rest tam private luzudir. Hindi because manya ko bidang talgi binas arad di Australia for the record tubda grant el maintain tarif mundial borba. Tubda grant at muse pegi cover sell increased cost mundial increase tarif. Mutul tubdi say. However tadrigal namal asrak muse abelaw el angal adrigal achieve semble moktegar tial lurior kadamral publicly do wais ngir burdend oy matamla wais do wais matam ngi akmal mo appreciate musing mar nganya klun yolel sel alblabonia embassy australia bulur bela le tgayid lo banged el mga do ura klol government tip matamla sendra tim martires samla last 2 weeks ago wais manya adril may martian sada tgora batteri mara wais exactly etemet musay you know kama lulbang kama obang gamur tial rael يجلبان جميل مغذى أرود تيجي السولار يتيسب إلونيل بقولك كنيا بيبي راسير كمستانس لقول من 5248 ملاقي إيميل الميو وايس رونك مثلا أجي مولتوب درقوك أونيروم الجرانت المو سوم أقليا إكسترال الإنجل سولار نعرسه أو باتري غنيا باتري دي باتري سيا مكتغر نيا رولي منقال سولار أصل دنجي لطب دي أديوا دنجي neutralized di lagi dalam langsung sin senguk terka kalbol betoka uspala dengki among batering di diosisiu mal let's say betoka hotel mesois mala sida Australia le mitra directorial last week le mitra si ora PPUC ekmuse ay dagi di mala project game el bol nganya alita tu lagi itmim matakay dal mala promise le magit muse mo o provider nganya tulu jol soil mamrul help pergi lawan ra dimla kador dimla gimo dang ali ora idong sa 2019 ay agim start at kalurior adima gimo dang ali awana at ligara protection system pergi so for example kidra gamla momrekal raga dimle ospera generator may legal rogul protection let's say switch fuse relay ta system kita cook rule el tirakla asel blagar dalela dengira alu washi mela ser before mal malo da seng arang artmau mal gayo kongel en sebela gel fuse ma relay mangarang ngaru erengay el dong i open nguk tige ma degit dakal ma degit so el al blabol botoka ngod na botoka ngod rolela dengim la model din ngamalal la model kalin mali yamla dimral mo botok
Belakar dalela, dengira solar, kung modra belakar dalela. Generator. Oy. Mela bebata ngay del dosi siul malo del sengal ngartmaw mel kayo. Ingay del dosi siul klal kala tamla mo diakal dang itial. Na mo diakal dang ingal talmal. So way gid ukmo dang TMC let's sell malo da sengal mel kayo. Eda ngarat marong. Ing sa el mada dengirtia. Even though problem diakal ngartia. So la Australia kung say tagi da ko kwan get improve ringi. Mang agi mo provide rabat teri di ongerung agi mo upgrade legal protection or kami legal fuse ma switch kami mala selutal malo da kuksengara ngartmaong mal kayo egal system kami nos el dong il wa before open makumil ku ngara adya kal affected area why say so agi da bla dedicate di just for the record tamle malkoy ding mal di kamingila mal di mutal bebil ra kangera tol amtra Australia di I'm sure tadi mga imo. A question na kasi sen mo ko dir silngi. Oy. Mas ang singlit chicken wonder dara dengi mora. So ratarra mo aral sel lur sel generator. On da ko. Sige de subiling. Oy. Diga katal sen sa aral dengi bela. Okay. Even though sila ko tro multiang ilmer elang ngarin sila energy charge mga ra base rate ma base rate alas kita energy charge ang tour niya igel to ka solar mga ra why send ya so base rate tial era dengil hara nil 38 cents yeah why say base rate sel di for operations and maintenance sa to ra dengira only labas sa 38 cents and then sel DER distributed energy rate sige da lu di mo kanya sel du tahararin malakal ng giras o mara sa dengira mara solar o ma question na kanila nga mulanya ka mo ba answering hindi I think it's a nice question the answering kasi sel the lo yasyo ara ding ang tengil because mo dia hara alu le siya tara kan siya pag mo dia mara di jere man mo bring na aral mo sa edel los tada let's say of course in locked in na aral for the next tela kita dia to do aral alu so mga behavior hindi another question is I say okay last question na singuk ngaral din gibo laro nginam lagayo biotech ngarakle okay Taligara. Otek. Singuk na. Giting mo din din gibo dia ka din. Okay, so is that another power one rate alra power. Hindi so nakakot kang siya otek amle 2014. Why say mga kamakter rin sa niya ang tatak mo ngara. Why say di nakakot kang si say. Ora ito nga kamle ko to sa kung sa tiang main el mokte garngi dengi. Alu rel al blabol tol om suba blabok sekal ku part ringi rel gura PPUC danom tingin sa main el mokte tiang atakal dengi dengi awan na sa emel nguringi main el mokte atakal dengi oy so nganya alba bal ngara o ginawa kumejima seguida la oltau tiagida el system di me tigay wal aulun to shabal akora investigate tingira pelur belare lang musa tiamal sabel betul hal ngaswir dia kal dil dengi so example main el mokte kara otek amo malar sel ralm mal ngarato mol ramsada ngara 600 meter kumejima ngara 600 meter dali el tamla ral bari so tungu sigid agot el game ruling gel pipe e malar sel ral okay la sebla mungel ral ngara dongurni so awan o melunga dengi le kongu sel ral martial bebul atab el maqyal ngul mixing din gel ral mar maqal enya spin at turbine maskadengi sewan ya imong ako sa el help ra umgrola wa yasay so awa ogin awa ilanga guktia kal balul umgrola wa letus wa umgrola letus adi waktu nga den warqaw dibi sel tunga ba tungil sel ngal utum umgrola letus oral tial maqal term sel mangal temperature tial utum atal gibal me mamqal malagal klungal letus amla mo 3 times tial den wa so seguida wa belal food security tramondari amreli adung ngidir itu tinggal ba enya mo nya te alay gal guk pebila so ndakalam karola salmon o ginawa amla mo export al mora bak parnya balura sapal etamla mo truli aklol tang engal dab engal bagalgol tal dab lo tungi mangmungel temperature sel dab mo atera salmon la ta exporta a salmon mai gale wakay
mang sida ko lome singil te al men musing to ra esel shobay to ra food security e diregal sa emlu ngwa adengia ongewa nga diregal I think ang Hawaii murungi ma nganya ginawa mo diregal ti murungi ngani gele ko ra armel tial gal daw sa emel ngulme uk nganya processor ngol top da ko ra powder mangarang e gida dola ba mo wa kesyo awa mega up ma seguida o mageda ko ulta ko ra persura tel daso dia ngugil mo understand rin ano mo di mo natin gibul ano mo di den gibul dia ka den giri man di so kaldo sa ulta mal asya wala mal interested lenganya tul mal men lul so ngori ra kumeji sida alba bro ginawa di ila aridela kumeji ma morsel kula sida sol malal malmot maral mangi angara 2 kilometer sida aridel aridel abelao let's say malgayok for example tun mas malgayok hindi 1 kilometer is ilmorsel so sida wan mong table mate ongerung o kanya 3 reasons coming di ongerung hotel mall sa ral sa malaringia pulur ginawa 600 meter abelao sel top sila 1 kilometer en 800 meter ang motel magalol tara mas emal yaman mo ongete ya o ginawa di kanya temel mo makalol Wala 1 year until makayal 1 year sa MD malar segidel ultak mo sa bela klota alel mo ultomes hindi ka marala omstupid oh my god ko ra ngarmada da club siya maldi ka aroy di ako man suna ko bas mga kadad na update ra aurerium liwek lemang interesting asumani up question rangi dilade silo den wala mora PPUC book da to ra personal training ra to aden ki mangarang kita mendengar kasi nang ngarating ora PPUC ma tidak mo poster ng istiam mo sa irar deklar di global gold the update tergi dilen me interrupted aklang ari kita regal merkol elor melbuil mang kurang asulit tiga terun mo subin be uk subdi dro sin dibde latal buil hopefully kita uk relax improve from there madir ngani ako ra additional tigi semel ma sulang may bukong simil di mereka sulang may para itong matal of course sa TMC siluk le accept ra utma may mga update ra balu ato ra projects material ubda sa day to day services ade ka mal issue ati kay gidel core related al more gal ongoing project mo of course mo inconvenience sa dalang clear mga especially sa weekend mas anong ira sa dom mabukuha natin gyal Sunday of course sa more iglesia makukuha niya plans tir and up interrupt ending gimal di orang itra kaloreng there's no other day that we can do it at during the week in Temela school to ka ngita ma yung nas ko siya mutal maklog to trailer agil book tokol do weekend so that's why he decided minimize nila during the weekend mo nga weekend ay gitral maximize ra time lungel awlol do hindi ko maklat mo sa LL manding lakad ako sa tigil alat ng mga PUC sa ito ko overpayment mo lasar tagil application mo sa beginning na June kung may gili overpayment na kami yung nga agil lututi yung morning man sa ilok ito nga rin mo rin ka lututi hindi ka lata tadi alat ng mes malinis yung taaral almir malubing dengir tiring and apple bal mo makloy I see mo brada ipam giren sa lukiya yung to ba mo avoid mo ito mas travel madi ko maklat mo sa lamo besel mo o rule application ra ka say beginning ra first week ra June ito mo start to disperse so hindi kay gidi again alpor nga ang idil ko ra kami malubing kung kwadi kan sir kami malubing kwadi suggestions kami sa improve ra service ma tela urior you're more than welcome in call ra office malibing message ako ra Facebook di kay gidi ako masula di ako man sulal guk mo sabi ito niin tiar program ri gidra lo bangela PPUC ne update ri gidra rogul ngar elira bulur bela ora sales ako ora nga sulam Torual ko ma Antonira la rengal ko mi lo siklo la ri gida mo better siya special program al sales ko man sulam igang lutun mo nga updated ak mo invite 10 minutes continue sa rin for a better sulam
Bella, my eyes.